Hello friends, Hastane Jobs YouTube channel lo norajotna lamsago tini haini hainarokni bagai kotal skill mela job mela te loan mela ni notification to ifeka te phading kesong notification full details na kaham khaina lenai te notification na sakang norok na kok thaisa koi jago Hastane Jobs YouTube channel no subscribe klai sapo khaidi norok e channel le bisingti no kotal job ni notification nogoi manai melani district jatongo Sipaijala te Notripa district no lajaknai te Sipaijala district ni Benungke মাল্টিপারপোজ হল বিশ্রাম কনসনো 26 27 সেপ্টেম্বর তে টাইম জাতঙ্গো 11টা এমনি সিমি 5টা পিএম জোড়া তে নর্থ ত্রিপুরানি বাগইনকে বেনুর জাকা কদমতলা হাই সেকেন্ডারি স্কুল গ্রাউন্ড 27 28 সেপ্টেম্বর 2022 টাইম জাতঙ্গো 11টা এমনি সিমি 5টা পিএম জোড়া তে ডিস্ট্রিক্টনি ন একই ডেট তে একই টাইমনো মেলা চলেনাই তে যারা ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট ন তে নর মেলা থাঙ্গই ন ইন্টারভিউ রিমানো পজিশন ইবা পোস্ট te qualification te vacancy details na lenai sakang technician ni bagai qualification nangnai 10 pass 12 pass te logi ITI khaijak nangnai te vacancies tongo 300 second hangke business development consultant telesales executive physical marketing ni bagai ke graduate 1 year ni experience tona nangnai vacancies tonai 45 sales executive ni bagai ke high secondary pass khajak nangnai eba graduate khajak nangnai te vacancies tonai 15 tay developer receptionist sales executive stock case ni bagai high secondary pass khajananai iba graduate khajananai vacancies tongnai 88 front office associates ni bagai qualification class 12 pass khajananai vacancies tongnai 100 te spa therapist ni bagai class 12 pass khajananai te vacancies tongnai 120 vacancies o job ni bagai salary rajaknai 10000 ni simi 35000 joratei jara interested candidate tongnai tei norok district wise benugo thangai 26 27 28 tarikh thangai norok registration khaiye interview rimano hinke jara o job ni bagai interview rani thangnai rok tei norok aadhar card tei education qualification certificate tilangai norok job ni bagai interview marinai hinke friends norok nogoi mankana sini Tripura hasteni skill mela job mela te loan mela ni kotal notification mahai kotal job ni notification naina bagai Hastane Jobs YouTube channel na subscribe klai sapu khaidi।